Dobrodošli u meditaciju koja će vam pomoći da ne zaspite dok vozite mrtvi umorni. Kola su mašina za ubijanje i ako već njima ubijate sebe ili druge, glupo je da se to desi u momentu dok ste potpuno odsutni. Smestite se što neudobnije u svom sedištu. To znači prava leđa i desna noga na ručnoj kočnici. Dišite sistemom 4-4-2, dokle god da putujete. Obratite pažnju na brujanje vašeg motora. Ej, nema spavanja. Zamislite sebe kao motor automobila. Vi to u stvari i jeste. Da vi ne želite da stignete, auto se ne bi kretao, a ne bi ni postojao. On vas ne vozi, vi vozite njega. Sada lagano osvestite sve delove svog automobila i pošaljite im energiju. Levi far, leva felna, blatobran, cela leva strana. Zatim prebacite pažnju na desnu stranu. Desni far, blatobran, cela desna strana kola. Fokusirajte se sada na grickalice ili vodu koju imate pored sebe. Jako je važno da jedete i pijete koristeći obe ruke, jer vožnja kolenima održava vaš adrenalin na potrebnom nivou. Naravno, ovo sve samo zamišljate, a u stvari vozite sa obe ruke na volanu i ne jedete. Zamislite da vas juri četa pterodaktila u niskom letu. Osjetite kako vas njihovi krici za leđima drže budni. Nemojte da zamišljate da vas juri policija, jer to možda i jeste policija. Sada zamislite da su pterodaktili, kad su vam sasvim prišli, vidjeli tablu na kojoj piše ograničenje 120. Sada pterodaktili lete propisanom brzinom i nema razloga da divljate. Očekujte svakog trenutka lakat krivinu. To podiže fokus, naročito kad nikakve krivine nema. Uključite na vašem radio aparatu Radio Beograd 3. Klasična muzika će se odlično uklopiti u dramatičnost situacije, a delovaćete i bezopasnije policiji. Osjetite pozitivne efekte vežbe. Produbili ste vašu vezu sa automobilom i proširili poznavanje klasične muzike. A da, još ste živi. Ne treba ni to shvatiti tek tako.